Kenshi irimo gukora iperereza ku rupfu rw'umugabo w'imyaka 50 wapfuye ku wa mbere nijoro arimo gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore utari uwe ubwo bari mu gihuru. Ibinyamakuru byo muri Uganda bishimangiriye inkuru bishingiye ku makuru byahawe n'umukuru wa polisi Samson Rubega uyobora intara ya Busogo ubwo yemezaga ibiko byabaye. Nk'uko ikinyamakuru Monitor kibivuga, Rubega yavuze ko ahagana saa 3 z'ijoro uwo mugabo n'umugore w'imyaka 40 bihinnye mu gihuru mu gace ka Namurinda B kugira ngo bamarane ipfa. Umugabo amaze guherwa, umugore abonye ibibaye yahise atabaza abantu maze bahagera ari benshi ariko ntibabasha kurokora uwo mugabo kuko yahise apfa. Iki kinyamakuru kivuga ko uwo mugore bariho biha akabyizi mu gihuru atari uwe kandi ko amakuru bakesha abantu baho ngaho ari uko umugore we yaraherutse kubyara. Iperereza ririmo gukorwa ku murambo w'uwo mugabo buhemezwe neza icyaba cyaramwishe. Inzobere mu buvuzi zivuga ko impfu zibera mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ari gake cyane ari ubwayo bw'ibitero, ahubwo akenshi ziterwa n'indwara umuntu aba afite abizi cyangwa atabizi, nk'indwara zigendanye n'imikorere y'umutima cyangwa stroke.